abial mi pui then khatin purin te hi achaw ve thailo em ni tiang me ma thorim mai tia zona an zot fo po hi zo om tak ani reng ani kan ha tho hi ka campaign na chu ni ti tu pukelo rin liana scholarship bial atanga thantlin hian abial mi pui te min ngai sakin min uap lum ne hle ani tun tum video a hian chuan kar liam ta mei ni khata tanga ni ruk chunga purin te hun mandan kan thirin kan ngai tha ho don ani mei ni khat sang ni somni pathum hian jing lama mi pui van tlang ama dor du apiang tenan dor theina ta na a hmun siam mi pui office tia a kau mai bang lakon an chen na hmuna thu in public interview aneya diakon MHE pilom thu soina hi ilo ngai thama sate ang lom thu soina scholarship bial to MLA minister ni bok purin te chunga kaini diakon branch MHE pi te hi kan valom te lul em kan building nei ve chun repair ngai tam tak kan neya poisa kan nei si lawa mang ang taka kan omlain bial to minister purin te hna kan vatlan lut chot maya anin kan mangan na te min lo hrethiamin poisa engemaw zat min lo pe a kan valom te lul em bial mi pui te ta na pani atling tak zet mai purin te le atho pui block OB te chunga group kal tlangin diakon branch MHEP ten lom thu kan soi tak mewe ale tam takin lalpan mal som chero se diakon branch MHEP ti in scholarship district a Facebook group lian ber mai scholarship.com lama anron tar lang ani hemini vek thun dar som pani hian damdoi in lama thok tu te mai baka chief medical officer tenen health clinic thar hon tur chungchanga meeting an neya meeting a zo nu hian PWD EE tenen income ho na hun mangin scholarship district chunga kong thom that le siam tharmek chungchang te kong thazo kan nei theina ta na malak na turte an soi ho ani mai ni hi hemini hian pukelo rin lian a chuan abial chung south chim luang le pangbal kon khuate tlo in hun amanga south chim luanga ama lomna in khoma thu soin purin te chuan south chim luang kong chu PMGSY fourth phase a thunani thute chumi ma chuan siam that ngai zual le poimo lai siam that nan saski atangin cheng noi somriat da ani thule adai bak le pangbal kon khochung kong then khat nen LAD penal interest atangin siam tu mani thu asoya measurement po DLAO JE ten an langa lani khotlang khroi tu ten ama lomna ta na tuk thuan an lo bo sei sak chu purin te le ama zui tu te hian por e lewin an ei ani tuk thuan ei khama pangbal kon pan ngalin pangbal kon a hian mi pui van tlang in khom nei ani a he in khoma hian purin te an ZPM le congress atangin mithar thanem tak alom lut ani heng mi tharlom lu te hi ZPM unit vice president pusena ZPM unit treasurer pukhudua le anma ni zui tu tenen voters panga mai baka congress unit secretary puzaulian le ama zui tu mi som pathum anvain mi thar som pariat alom lut ani mai ni thum hemini hian pukela rin lian chu scholarship MNF thalai East Block Executive Meeting a telin tunlai social media party then khatin dot the dara mi puibum an tum dan ang nilovin kaini chuan thudik mangin politics kan khel turani do theina nen thudik hi atlo berti in kal khom te afui ani janri ai khama meidum lampanin achuaka meiduma hian khotlang hroi tu tenen income hona anneya chumi nu a beirabi a zan ariak phai ani mei nili jingkara zophai IR duty na mun atloa duty ten an mamoa an